जय जगन्नाथ केमती अछंती ଆମେ ତ ଆଜି ଆସିଲୁ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 9:40 ଏବେ ହେଇଛି ରାତି। ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ବସିଛି ମୋର ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭିଉ ଦେଖେଇବି ନୂଆ ଜାଗାର ନୂଆ ଘରର। ଆଜି ଏଠି ରହୁଛି କିଛି ସମୟ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। मैं आसी मथुरा पहुँचीगलु कोलकाता छाड़ी मथुरा ट्रेन ओह्ल कि बसु कल गाड़ी आसो जीव रूम सबुटा सेटिंग करा सब सभी चली किचेन जगह नुआ घर भिडियो जो बेसी तो बनईनी ये बनई यदि मो भिडियो आप भल लगी मो चैनल टी निश्चय सब्सक्राइब करते रही टाटा।